Nana Patasi. Nana Echuame Hene, Nana Techipoku, and Nana Ediana Hene, Nana Nyakofi. Really, what am I Nana Samgba Gyafla, and Nana Pencheme. Yes, Nana Samgba Gyafla. On my Hene of Sampa traditional area. Nana Samgba Gyafla. Nana Samgba Gyafla. Nana Piao. Nana Piao. Nana Nyampada. Nana Piao. Nana Piao. Nana Piao. Decency. Yes. Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV Anna Wushi. So when your first timer any bomodia subscribe. Me notification is to send anytime bia ye di video betum no won some sabe kan when ye bia share comment fa kire wa gen efa video no ho abusia like video no na share e mo bia so enya bi share me da si bebre abusia Otumfuo Osei Tutu the second Asante Hene abusiafo within the 25th anniversary abusia ekire say obetina akonya so no 25 years near chese abusiafo celebrations bebre akoso abusia eye AkwasIDae Kese na abusiafo ye de yeden ye di crossy bibia neno anahemfo wo asante mamu nyina eye den ebabi ene Otumfuo Osei Tutu the second eye den e celebrate AkwasIDae Kese na enye AkwasIDae ketu akra asanteman ahemfo akuku dam nyina ye den ebabi eno anaye Sampaman Hene nana Samgba Gyafla abusia ono so ni ne dom eyeden eba ya chese wutumu se yes ohene enie Sampaman Hene enie na no ekire se Otumfuo Osei Tutu the second Asanteman Hene obo din se wo ana abusia wode wo man we ayeden ahye wonsa na ko ne kodi so a abusiafo obia ntumi nyeden obia ntumi ensesa no na se wo hwe se Sampaman Hene eba na hemfo edi nanim na anigi a omode ba utumu se yes abusiafo Sampaman omanya ohene mu ohene pa mudi amumi ko video num ni enkohwe abusiafo we Sampaman Hene ene nananom atrakonwa omo Sampa traditional area ena omaba bepie mu ewo komasi nananom atrankonwa a omo Sampa traditional area omo man Hene nananom atrakonwa nana patasin ba kope nana jamra Hene de bia se ne na me ka kire mo no Sampa eho abakosem entimi nwie peyo emra jamrafo enka ho de bia benya na ye ne nana atonase na wa kire abakosem amama hu no nana patasin otosum bi no jamra Hene esan ye manse Hene ema Sampa traditional area nananom nana atwame Hene ba kope nana atwame Hene Sampa traditional area nana techipoku ena enamwe say ena nananom eba oba penyine krontre oba penyine no de bia me ka kire mo nananom awon pepo decency ena ye Hallmark nananom we eye nana Samgba Gyafla o man Hene nana Samgba Gyafla nana piao nana Samgba Gyafla o man Hene one ne mpanyine fo nananom ena ekonoboko Eko, yes. Anano. They call the day background for AkwasIDae Kese. The climax of the 25th anniversary celebration. 25th celebration. 25 years in it for impactful leadership.
nananom ena ohu omoi nananom a omo Sampa traditional area ena ho omoi nananom piamifo ena edikan omo salai ne fe a omuni Sampa ahemfo akodo ene Sampaman Hene nana Samgba Gyafla otosumie no ena yaba bepie mu ewo menhia fikese mu ye kwa kakabo mu ama yadi AkwasIDae Kese sam rekro no anso no ene sikadwa ebepie abonten ema nepa hunu asanteman ne ekan ebum nana abu country chami papa obi awaka bia e fake nana no mo ena mo hunu omo decency is our hallmark decency nana no mo antana konwa amu wo Sampa traditional area mo ena mo hu omo fefefe nana no eno masalai ena hu omo fefefe ofu nana no mo abohunu se ampa amamre ni amanie omunim yes nananom yedamase nananom himanom Sampa traditional area and omabe ohunu mo ohunu nananom anabrefi nananom anable nananam we enechre sa pepepe okukudrofo nana dontenhene awe nana kokwa hene nana ena abanswa nana manse hene de bia meka mene nana no mobetena sia mamahunu Sampa abakosem yie ese ye nana no Samgba Gyafla. Samgba Gyafla. Oh yes. Samgba Gyafla. We a doma a free Sampa traditional area. I say nano na yes doma hene kase oba hima esi ohene enye nokre nana oba hima free mu around 205. Me yetwe human so enti ne na oye acting president emma the traditional area ene nana kwajo masa wotoso mienu nana ena muhu ne nana nduonyam ni one the acting president until say nana Samgba Gyafla besai yewra otikokoso edi Sampa share nsa tini edoma hene ka bia no nokra bia nim Sampa oba fanyina ko bia ne beto ye etwe homa nso ma sambre no nana adonte hene awoye acting president no na ye the secretary to the committee omutie ye ne ye nuanom ani wa ma ene ne ye pre na samodua fo nka ho ene omudi asem ne ma ye ente from that day no up to now ye intimacy of him na obema bia nso beto ya ye di ya yewra ema ye kwan a ne dihie a ne ye frɛ no yeman walankama awaya appeal court judge ebesai monfan cheme network no ena na break enti sene na me ka no enti wo hwɛ ye nkrata ene ye bibia na nana da donten hene awoye kokon hene nana kwajo masa ene sign bibia because ne ye ni ohene e wo kuro no mo enti wana to be make shoba we pa ke shoba enti nana ene sign enti se obi e be ka se na ohene e wo kuro no mo a na oboa do ma hene enye no pre
They say Nana I walk room a better than your acting president. And Tiana no prayer. But your air Sampa now a free Doma Hene healing for. No prayer. I know the problem. And can you send a pattern say? I can Nana, Banoa Babisa, will say, I'm fat. If you are saying the same. And Nana Samgba Gyafla. Sampa Assembly by some would be up for at the petition at the Bra Yera and the Yera and the Mumpan Shaman and the Amudia Assembly by Yera Etna 72 8 79 Ekaya and when say I'm part of Yano a new Mammy and Sano Edia. The Yamako Tanasi this year back home. Our yen and Samgba Gyafla. They say what is Sampa. And Nana no Piao. Nana Samgba Gyafla. And every army make us say, hey, this is how it is. And you young for oh, honey, for Mudi, a distance in addition. I don't know. A lie. Hey, am I a more Mabusi? I don't know. Am I a who we no more? Emaya ohu Emaya omo ebusiam omo hope nana abuma omo hope omo hope nana patasi nana atwame hene nana techipoku eni nana aduana hene nana nwa kofi na wo tin tukunya beliwa boy na yana pedi boy my yes ana ni na pedi ay nana Samgba Gyafla eni nana pencheme yes nana Samgba Gyafla o my hene of Sampa traditional area nana Samgba Gyafla nana piao nana nyankoda nana piao decency yes anje busiafuo seni yade bia meka no Abiba Mahama menua o se nana long live yada wase menua ba Areba Nuratu o se piao Ohimi Asiyama Mensa o se piao nana Sampaman Hene yes nti wo hwala na se ya na eko se ya yeah nana nana manse hene Emma traditional area no nana sanye Jamra Hene nana eye very young energetic nana eye graduate you Telebia me catch out say anim di poor adisi kronkronom a omo okro ni so no ene omo na mo hu omo yi nana patasi otoso mie no debia me ka sampa bakosem enti minwie peyo emra Jamra po nim enti nana patasi a otoso mie no ene ne mpanyirefuo ena mo hu omo yi enti se ni America no Sampa kuro ni nyina kuro agudu a ewo Sampa nyina omanyin foni omo empanyirefuo nyina ewa ha Oba Sampa traditional area so anto a atwame po nyina atwame hene ene nana techipuku ono nso ni wei nana aduana hene nana nwa kofi a otoso me no nana welcome queen time chidon hene nana no nana piao chidon papa no nana piao yes
Nananom. Nana Sampaman Hene. Nana Sampaman Hene. Nana Sampaman Hene. Nana Piao. Nana Sampaman Hene. Nana Sampaman Hene. Nana Piao. Nana Sampaman Hene. Sampaman Hene baako pɛ. Wɔte kɔkɔɔ so ɛde sampa ahyɛ ne nsa. Nana Samgba Gyafla wɔtɔ so mmienu. Nana Piao. Nana Piao. Nana Piao. Nana Piao. Nana Piao. Nana Piao. Yes. Oh, yes. Hey, oh, Tiake. Hey, oh, Tiake. Baba go peno no. Oh yes. Enti ye me ka kire mo no. O hwe don, o hwe line ya ekwe ya na eye clear information to you say. Ne sampa ye ne de no. Aba be de ne nsa. Nananom Kurahuduwa ewo Sampa a form the Sampa traditional area no nananom ahemfo no na ewa ha no ente se nananom nyina ehia ye ma omu swai kire Nana Samgba Gyafla e ma Nana Samgba Gyafla swai kire won na omu sai di Nana Samgba Gyafla echi e ma omu ba menhia e be swai e kire oti kokko so e ma odi kokko so asanteman ra e de sampa hye ne nsa dia na hwan e na sampa ye ne dia enti mesre me amadamfo menu ya do ma hene nana ndi awu ye ne nyina no enti me mfa bibi emma enti me mfa adibi emround basa yo e na pese odi ba nana no mo nyina na wo hu mo we eye nana bakudua Otumfuo Osei Hene sanye boko hene Nana Piao nana ne mpanyinafuo na mo hu mo yes ye no mo nyina na wo chi don fakuo mu enti Nana Samgba Gyafla ene ne mpanyinafuo na wo hu mo nana ne mpanyinafuo na wo hu mo so it's not an easy thing. Sampaman Hene. Sampaman Hene. Nana Samgba Gyafla. You see my beautiful girl. Samgba Gyafla na pa o ye yo le jamati kolo Nana Samgba Gyafla eto se Nana Samgba Gyafla le be tete wa ko se number 1 o piano obio Nana Samgba Gyafla. Nana Samgba Gyafla ene ne mpanyinefo. Etu hu dom yin. Yes. We no ma me mete no. Ya baba ku pe. Ahun pe no. Samgba Gyafla. Samgba Gyafla. Yes.
Samgba Gyafla. No to me no. Ah, ya papa. Nana and then them paying it for Nana Sampaman Hene and then them paying it for the dead background. Nana yes, but that's it. Oh, look at John. Yeah, when you're a pay, pay attention, you mean, okay. Nana Sampaman Hene, Samgba Gyafla, Otoso Emieno, Sampaman Hene, and also on any dome every animal says here now. Yeah. Sentiment Nasia, and I know when she say check it. Okay. You brand Faso or Nanama now, and on the bill come so at now. Nana Samgba Gyafla or the Kuma from hello. Check it. Nana hello. See. My bedroom. Samgba Gyafla and then pay the for in our bedroom. Our bedroom and say, and say, Yabaya Duma, Yabay the Bema and Niwaha, yes, sir, the Banasia. Yadamasi, and then I had the background.
ente nana Sampaman Hene eni ahemfo agudu a omuhye Sampa kodwa na se nyina kro ahodo ne nyina omo ahemfo ene omo baha no to ohene bi ene bebi biom ye wie bibia na ya hwe kwan a ye befa so a ye bepe akonya bi ede ama samodua na ya hwe na se ya de kro no dia kro agudu ne nyina etwa Sampa hya na ahemfo nso ene wa ho omo ene yi ti ye da mo nyina ase se ne de bia meka no enye basabasa ene ye de ye dihyo enye ntokwa ene dihye eye moja ene premoba asamo isha asiye yene ene wama ene yenyaye ene yedi koya krunte fie ekaye ede mayen yene wama ya ene bepie wo manhia eme ye kaye mantiase ye adwuma sene ye nanu mekire wo no adama watara ene opanyine abu mama omumie no nyina esre Otumfuo eka na ntam kese se asem na waka no omati ase no makotena odomu ye betena odomu a na samoduafo enso edi petition fufuro ekoye ena ye nua ye moja adama ekojoin ni ye nti ye koye as respondents ena ye koye koti asem no ye ram obia pre na dansefo eboni nkuru ena omuka ye se akonwa no eye eni wa ma miensa no edia na samoduasefo no enka ho ebusiafo ya wie saa no yewra emomo twere krata edi komo abono original house of chiefs a ekire se waka asem na wie na oka wie ye no wa instruct yele kosa asefo se omunyine pa wo se no wofata amamre kwan so na yemfa na nsi akonya no so ebusiano betena si eyi opanyina na ye frɛ no Emmanuel Ankama a oye appeal court na oye appeal court no ye appeal court judge ye de ne fa nananom a omo ye kingmaker se mo bia sign eje ne tu mo se ampa ono ena omo je ne tu mo ye ra ema ye da ema ne ko swaitre ne manfo ema ne manfo swaitre no nananom edi nachi ema ye ba manhia ema omo be swaiye etre sikadwa ema ye ra edi Sampa ehye nana Samgba Gyafla ensa anana Emma yewra Emma instruction no twa letter ekoma abono original house of chiefs nti ye asem we nyina mrakwan so amamre ne amanie so enti se domahene ebeka asem bi fufuru bi a na yade a enye nokre enti nananom ebusuafo yedamu nyina si se bebi a mode ababedru ene mo bambo ene mo hwesopa ene mo mpaebo yeda obi biara si wo obusia ene nana Samgba Gyafla ana ebusuafo muhu se oba manhia ene Otumfuo ebedi AkwasIDae Kese ya ebusia na ye enigye yie na ye ahomka yie ebusuafo Sampaman Hene ankasa wo se wo bibi ka fa ho a ene comment section honom na kire wadwen efa ho ahanom eye skeleton man TV me see a tough for moi share the bebro it is a way of first time moi ene bomodin a subscribe me notification so click all no send video bia ye di betumu no won som sabe kan wonye bia hwe me da si bebre